Hati-hati ya. Dia masukin ke dalam ini. Oh. Ambil kanan, jangan ke paret. Berdiri. Cepat terus. Lepas rem. Iya. Lepas rem. Oh, jatuh. Depan tuh. Ada tuh anus di situ. Akar. Lepas rem. Ambil kanan. Kanan terus. Pasoling. Kontrol aja. Simbangan. Kontrol, masuk di kiri. Oh, mak. Aman kah? Aman. Thank you. Tuh abanmu tuh keras kali itu. Ya.